umva ushobora kuzana ibintu byose ufite cyatugukuremo impyiko. Ubu nta kintu kirenze nasize nkoze mu rugo. Sha nta mwana udakoze, nta mwana ari umunani ntiyagarutse isaka mwakira. Ongera gerageze. Umva prongeye gukwereka ibintu ariko birimo logique. Umuntu ugiye gutambuka tubabaje amazi. Kandi wowe urimo uravuga ngo ufite inza. Abo tugenda twicara mu utambuka arafite tumwaka telefone. Ari. Kwiruka. Ntajaze ngo arabiza. Ako se bro ugiye. Nsura muntu kujyanye ubu yari ikintu mupfa. Ugiye kumuhitana. Ugiye kumuhitana se bwo. Ni cye kibazo we tugende gacya tumwambure nakurwana nawe. Hajya wowe. Mva bro, tugipanga kukwiba. Uyu mujama naza nibuye ryanje. Ata bro, abantu babiri baje kukwiba. Umwe azanye ibuye n'undi azanye igite. Nde watinya bwa mbere? Baje kunyiba. Ego bembi baje kukwiba. Watinya nderata? Igiti. Niba ari wowe watinya rero zana ibintu byose ufite. Uramusabye bwawe. Aho ushatse kwiruka kora mu gikora mu vanyako. Kora mitwaro bavuga. Ubujura butagoranye bugabanya impfu. Waraca mu muhanda wa Sosha twagiye. Iza 2 ubundi abantu twabakaga telefone bakagutwaza n'ibintu byose bafite. None umuntu wora kwa ukimyoza sha. None umuntu wongera gutambuka ngaha. Ubanza umujombe nka cyatono visi. Sawa. Dore slide cyarira hashi twagiye. Umva ushobora kuzana ibintu byose ufite cyatugukuremo impyiko. Upeti bwigize ubucafu. Upeti na bene wanyu.